öteye ne? Hamma dedim ben Niyaz Abdulin hem dedim şıltırat menge hem şıltırat tapşırıyor onun üstünse sığarılışı. Her kaideler mesleğine anlatıp bitemediler. Короче, bilge konak kilele bireyine şıltıratalar onu ben hüleşe başlayın. Hem engame vakitinde şunda yazılgan hüderde koyup ibare. Bir de bugün bir oyundan tika vayner hem de Kemal Kalyançık, Rizvan Rahmetov. Ул шылтыратаса Алтынай Валитовқа һәм уның условияһы ул янәһе асқан магазин Нижнего Белья, трусик-мурсиктар всякие, тегеләй нәмәләр. И, короче, Алтынай шул рекламала төшергә тиеш. Калганы Ризвандың фантазияһы. Киттек. Ali hamhığın. Ama Altınay Ağay Valitov bulamani ol. Kim bulam? Men özüm mana sizga bir предложение жасайын. Ай, kim bo'ladi deb. Men Namaka Timur bo'laman. Men mana sizga reklama bo'yicha сөйләшкем киләйне. Нисә? Mana men bir magazin ачып атам инде. Mana теге Нижний Белье инде. Эше калаганда шул Көлпи бәрдәге теге әлләмә чөйдәп торам. Хәзер уны бит сөйләйм мин. Ул Аксанда сөйләшербез. Ул теге бәләкәгән реклама түгел. Мин уны Мәскәүдә дә булган җирдә ачып атам моны. Шул эше калаганда тоже развивать иткән гөлә. Сөнки мин үзем башкорсында. Удобно, конечно. WhatsApp-ка язып йөрәмәсәм икән. Instagram аккаунтыбызда һәм шул магазиннарда подробности описать шакларны кешенең яшәүтәмдә. 1 минутка тиген аңлатып үтәм дә. 1 минутта мен үзем дә шул директ занятурак кешемен шул моны. Моны исеме Әбили Русалка була. Нижний Бельеның инде. Шул һәдәме һөйләшеп моны онда рекламировать итәргә кирәк була. Моны һез яңарак кына үзегезнең сәйсәм тигән свитшоттарыгызды бит рекламировать иттегез, фотосессия матур үткәреп әбет. Минең Нижний Бельены шул һез шунда килеп, сәйсәм тигән киемегезне киеп, аттыгызга шул Нижний Бельены киеп рекламировать итә алырсыз микән? Это какой-то розыгрыш, пранк, походу. Юк. Потому что один раз попался на такой розыгрыш, второй раз уже не проканает. Юк, инде Стресса уйлай гергән. Юк, мына көтегез, аңлатып үтәм. Һезнең мына фотоларыгыз менән мин үземнең мына Instagramда, страницада, сайтымда мына һездә шуларды баштап куеп ибәр кирәк. Мин бит әле пустой мына дөресен әйткәндә. Шул һезнең просто я һез мына минем фотоларны мин модель булып магазиннарда булмайды. Минем үземнең магазиным бар, үземдә мин үземнең брендты продвигать итәргә кирәк. Нижний Белье. И вообще это странно, если магазин Булга, как-то сначала оформить Юк. Мына оформлять итүде, мына һезнең фотоларны баштап куям дим. Мин, конечно, не Путин, но мин һезгә һәйбәт акча предлагать итәм ул. Мына һез мына мин где-то уйданым 150 мең тип. Һез мына Алмасты сакырып, һеземә төшкән 2 кызыкайды. Алтынай, һез нык серьезно кеше дип уйлаган идем, һез көлеп тик торасыз. Ул бит бизнес, ничек әйтәм икән? Миңа хайп тоже кирәк. Нереальный хастардан берсенә итә. Ну, күгәйтергә магы ялангас шул трусик менән төштегез йемәһә. Һеҙҙе мин беләм, подписчиктарығыҙ күп, мин һеҙҙе ҡарап арамын дөрөҫ әйткәндә менә. Мына бер айлык, наверное. Мин риза түгелмен. Яздырып торғаны пранк не удался. Мин риза түгелмен. Юк, мин пранковать итергә бит. Какие деньги? Төш алмайым булай тип әйт. Юк. Ну, һеҙ инде районда үҙегеҙ? Берен районда. Просто мына баянғы әйткән бит, әбиел русалка айтып асам дигәйнем. Шан баймаҡтыҡы берәү талҡаҫ таҙараҡ тип минән көлөп ултыра шул. Тоже дөрөҫ түгел. Бер йәндә күлдәр булһа, бер йәндәге таҙараҡ тип әйтәм дигәйнем. Бер йәндә
таларайын, ағым хау тият қымынан таларайын. Ну, мына Инстаграмға еніп қараған можете, ғадет дегенде мен Тимур Ағидилов. Шоға еніп қарағыз да, мен мына предприниматель весе атылған ол менің страницамда. Мына асып өрейім тоже историяларымды еніп қараған можеттан де. Шоға тебе алға? Мен шо айтам, WhatsApp-қа хектер, мен кешімін маңытыра өрек маңыз болды еле шо. Ну, бұлай әдірек ойларға нәмешлеге кетін деп өтті. Ну, білмейм, скорее всего нет, но ине страницаға қарап саймен еттеді. Солай екен. Ладно, Ярай, хау бұл, еніп қарағыз да шынан шылтыратыр ғылмеге келе. Хау бұл. Молодец. Мне кажется, пойдет только ты. Нормально. Алтындай қапойды. Ну, потому что готов. Таныманым. Ну, пранк-то играл, или... Олай, әдер үлбейтін, ол бірді пранковать еткендер үл. Алло. Әр, Нияз, сен шылтыратты һәм шахитқа Хаматов. Әбелі өйтін үләуін көйді. Һәм дә, соңайтты һәң дейін оға айтайын, мен Татарстандан Матур ТВ каналынан ені сақырабыз. Онда, типа, кейініп керек қата бүч болып шолық. Ең балет еткен, ең нық фанаты бүйтінде. Еңе қаршы дебаты будут, нәмекеге қаршы деп. Татарстанның Акбарс команданың ең күйген фанатына гимнді, который перебивать еткен, шол вопросы көтересің. Шолма бірізге қаршы тұрасақ, һәм немеге Сават Лайф үшін ол нық балет ете екен, шонын оралдарын көтересақ. Әдірім? Аңдашылды, болды. Шайттың өйір. Громке қойып. Кеттік. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Тоқталтам екен. Сайынты. Алло, хамы, шахитаға хедім ау. Ғафуйттегі түнін шылтыратқанға мен Казандан болам шоға шулай сағаттар хүн болып беттейінді ғафуйттегі төлеш алағыз мы? Хед бет хаттап іштейін, Дэвид Салатулаевтың маштарында. Вот, хед Казан яғына хүн бараларда ейлмайғын. Біз хеді шундай бір шоуға сақарайық дегеніктегі дебаты һәм мына хед бұлағыз һәм Акбарстың ең теге шундай фанаты көйермәне, шуны менән дебаты көп бір шоу эшләбез дигән. Исемем Радмир була, Матур ТВ-нан. Казанга, шул нык, әгәр дә килә алмаһагыз, без Өфөгә барып та безнең шунда филиал бар, шунда ла төшерә алайык. Улайга һуң булып китә шул не. Безнең теге анау гимнды перебивать итәләр, шул кыда хайплы вакытта төшерәбез дигән. Апрельдең бердәре, менә юмор көнендә безнең һеҙҙең не концерттағы нимә дип атала, кишер ҡыҫылған типме, шулмы, шул концертмы ул? Ату, һеҙгә ҡасан уңайлыһың? Беҙҙе көтөрбөҙ ул беҙгә хайп өсөн. Юҡ, мен Казанда бит әле шуға менә һуң ғына уһала шылтыратып торам беҙ. По видеосвязимы? Нисәләр тирәһендә? Ярай. Обедтан мен перепис населениела булам бит әле ул. Алтынан һуңмы буламы? Ну, һеҙҙә һигеҙ булып китә инде. Ярай, ата, хәйерле төн. Мин асыҡтым, ярай. Хушлашайым һеҙ менән, һау булығыҙ. Ишәү көтөү ҡайтҡан шуға бара кәрәк. Һау булығыҙ, һау. Я сказал последнее слово.